the picture-nya. Wasit salam DJB. Indah kurang babini awa indah Yola Malang mah Agung Pratama 98 aku gak jahat tapi aku bukan orang baik yang masih prima HP gas lagi. Siarian 02 What's in the picture ya DJB. Kok kayu indah lo bado Spesial Mister Pompong lagi bersama misi kepada kami. Siap-siap wasit the picture ya. Yang bosnya Mistia gas lagi.
Sepri and Nyonya Dina. Ucapan spesial di JB Victoria. Long last for you. Lagi itu bersama Ilham Messi. Dan sang kunyu Hironyo Suhu from Batam Victoria. Bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa menerima dengan baik. Babang Safri meletup. Wasimi Selaila gas lagi. Lagi-lagi Miss Rose gaskan DJ Bim. Yang masih menasir Andri Sugandi. Lagi-lagi tempur kisah Fajri 12. Oras Kota Medan, Mr. Castello, welcome. Ajar lagi cu Andri Sugandi. Fajri 12 tempur kami. Awak Deminyo, inyo demikian. Lagi nih sama Rizky Tezi. Yang pasti itu berkisah Dion. Dion TM from DJ Bim. Tetaplah berjiwa muda meski usia sudah tua. Siap-siap Miss Melin TikToker. Lagi
nakoda. Kita sama-sama terjun, cuma beda jam aja. Real boy. Ya masih tahu kisah Mister Agoy. Gas lagi. Ku injak gas dan kopling agar kau bisa shopping, tapi kau malah berpaling. Spesial Bima 197. Biarlah jando asal banyak pitinya. Daripada gading indah bapiti karamana abah Mister Castello. Apa oleng nara? Lagi-lagi Rian 02. One freedom. Kukira indah pada waktunya, rupanya semua kan indah bila ada duitnya. Jupi 12 gaskan. Ricky Tede, thanks for coming Lexi Boy 02. Andri Sugane.
baru dari ujung Salasiban Ajo dan Laponia, Mr. Castello. Udah kering dan membasah bumi di penjara, terkurung terus hanya bertemankan sepi. Cantiknya tidak seberapa, tapi menyakiti. Lagi 5 nasional Muhammad Rianza Alfiskri. Ucapan sesal di Jimmy Victoria. Siap tuh, anak kurang aja, Andri Segale. Lagi kita meriksa sini 12. Yang lalu nasib anak rantai yang pasti Iswek lagi Nandar Noce. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
ternyata menyakitkan. Just lagi Andri Sugande, Mister Agoy, oh ya lagi cuy. Udah lemas, abang belum buat. Tambu asyik dia, Mister Kasil. Basira, Yuda Konda Bauta, lagi-lagi cukuman. Malam ini malamnya Fitri, Ilham Esi, yang masih sampai versi broderku Irwan 133. Semoga panjang umur, sehat selalu. Spesial ucapan Victoria Team DJ Ersa, wish you all the best. Lagi di happy birthday brotherku Iwan 133. Semoga panjang umur, sehat selalu. Ucapan spesial Victoria Team DJ Ersa, wish you all the best. Cinta yang kini ku impikan, kini tinggal kenangan. Ota Siladin, kecang kawan, tapi jandu denang ambil ju. Kawan kalira, Mister Kaselo. Sekian kau berbagi suasana menyakiti. Berkaca. Ingat, kita sama-sama pendosa. Andri Sugande. Yang masih sukses selalu buru ale kotokan
Ciaman Ninja. Spesial SMP Party terlibat pasukan Bobby Marente. Waske. Sejuta cerita daripada situ, sejuta alasan. Ucapan sesat Babang Sabri, Agung AF23. Syak. Laga gadang, gaya elit, gengsi tinggi. Hanya to bangsai, opsi itu, siapa itu, Mister Castello. Di jonggol ada denang, disenggol kok panas, opsi itu, tuan muda pengganti. Lagi berkesan Sorlo 382. Yang masih melek kita kasih Mr. Victoria. Gas lagi Sor 382.
for coming. Salam hormat spesial DJ Bim. Lagi next song R 55. Here you go.